Assalamu alaikum туугандар. Biz бүгүнкү Малбазар Токтогулдун мал базарын тартып бермекчибиз. Бүгүнкү күндө пятница. Азыркы бааны көрсөтөбүз. Бул алып сатарма эмес, только айылдан келген малдардын чисто ценасын көрсөтүп беребиз. Канча баада экенин. Анда эмесе туугандар, бизди колдоп лайк басып туруңуздар. Подписаться кнопкасын басыңыздар. Анда эмесе кеттик. Торпокко 32 миң экен достор. 32 сураса бербей койду. Эчкилерди канча деп атасыз? Я байке, эчкилер канчадан? 6,5. Ургачы бер кеп козу. Кайсы? Бишмали. Ургасы. Улактарды канча деп атасыз? Я. Улактар 4. Улактар 3,5 4 аргандай. Мынаусы канча түртүсү көрдүм. 5,5 чебиче. Чөйчбү. Болушу 4 бе байке? Эчкил улактарбы? Улактар. Чөйчтү болушу канча чөйчтү? Кайсы назыр? Я. 3 çeviç var. 3,5 бар. Ошо чөйч уну. Hadi. Боз уну. Nonu? Sözlerim boş. Болушу. Hı. Tokolla kanca değil mi? Dedi. Moyunla ciddi yüzsüz oldu. 4 mü? 4 mü? O düşüp ver hemen. Özerdi. 3 жарымдан тандагалы берсе болот экен да. Эми улактарды. Meniki jet ulağım vardı şöyle. Moyunda civarlar meniki. Ben 3 yılağım var. 3 yarına sanasam verem. Кайсы? Кайсы? Buna vur. Jet ulak var. Büyük azam verem 3'lerimden bendir. Üstten merhaba koysun sen. 10 ulak var. Ya, evet. 3 миңден. Üstten merhaba koysun ne der ki? Pazar. Sürezedile çeloş kırık. Joda. Öğürler değil mi? Eski çöntüğün aksasını alıp oturasın. Çalgazdan gelin mi? Ya kanka. Mınavçı tokol. Boz. Eski. Echki var. Algança. Ya. Kaçal? Kaysı? Kulağı göğsü geç. 6,5. 6 olsun. Bunlar 6 yarım değişiyor. Аны кыргыз койбу? Yok. Oo, eski durağım da. Кыргыз кой деп койчу эле ошону. He, mayış mı? Малиш канча ал? 7. Şişti işe. Ming so'mga жүктейм qayra. Брат, бербейсің мынау. Болды. Ben сұрадым, берем оны. 5 сомда 1000 бердім. Бердім, нормально берді. 90 берді. Тейза. 1000 сомда 5 сом. Тейза. Бер, yaşlar. Ber, her sene. Berem bu çocuğu. Hiç kim boş vatandaşı böyle versin. 33 gün. Ber, özü var. Ala bu basın ya. Ber, İsa. Hey. Berdim normal. Onun canı ses oldu. Özü var. Ya bana gıyır var için ortaya. Ya aşağı böyle camına top üretmeyiz. Туугандар могу уйду 53кө бербей койдур. Elli 4 деп жатат. 53кө сураса бербей коюшту.